Oni koji nas već duže vrijeme prate znaju da Maja i ja volimo stare mitologije te da smo na kanalu do sada ovoj animaciji posvetile samo jedan video. Mislim, tehnički su i Lovecraftova videa iz listopada također dio jedne fascinantne mitologije, no danas se vraćamo tako reći pravoj stvari. I iako je slavenska mitologija trenutno meni najdraža za proučavati, danas sam vas odlučila upoznati sa svojom prvom ljubavi, mitologijom drevnog Egipta. Egipat. Ova je zemlja jako dugo bila fokus moje animacije i znatiželje, od njene stvarne povijesti sve do njene drevne religije. No sa tako detaljno zabilježenom i proučavanom mitologijom nije bilo lako odlučiti se o kojem božanstvu govoriti. Na sreću u ovoj mi je odluci pomogao jedan zanimljiv film. Ages have passed since the gods walked among us. Before the fury swept over our land. Before the war that divided us for eternity. Tako loše, no ne mogu prestati uživati u njemu. Pa, ako niste gledali ovaj predivan nered od filma, on je zapravo ugrubo inspiriran po stvarnom mitu o Ozirisu. Oziris, bog plodnosti i sunca, obožavao je ljude koji su živjeli u neimaštini i bijedi i stoga im je odlučio pomoći na najbolji mogući način, tako da ih izuči. Ubrzo, ljudska su naselja prerasla u gradove gdje je vladao mir zahvaljujući Ozirisovim zakonima, te se mogla čuti glazba kao i himne bogovima. Naravno, zbog svih ovih akcija, Oziris je postao faraon i počeo je vladati egipatskim narodom zajedno sa svojom ženom i sestrom Izidom. Nažalost, sa slavom dolaze i hejteri, a Ozirisov glavni je bio njegov vlastiti brat Set, bog pustinskih vihora i nepogoda. Zapravo, Set je bio toliko zavidan na brata da ga je odlučio ubiti. Po nekim je izvorima već ranije pokušao sabotirati i remetiti Ozirisovu vladavinu, dok je po drugima lukavo čekao pogodno vrijeme za napad. No u svima se posebno ističe zabava na kojoj se pojavio s predivnim kovčegom i izjavio da ga poklanja onome koji savršeno može leći u njega. Naravno, nitko nije mogao savršeno leći u kovčeg. Netko je bio prekratak, netko predug, netko preširok, a netko preuzak. Samo je Ozirisu kovčeg bio savršen, kao po mjeri napravljen. Ona Ivčina nije ni slutio što mu slijedi. Set ga je, čim se smjestio u svoj ljes, zakovao unutar kovčega i bacio u Nil. Rijeka je jadnog Ozirisa odnesla sve do Sredozemnog mora, gdje se kovčeg konačno nasukao na jednoj obali. Na sreću, Izida je bila moćna čarobnica, te uz pomoć magičnog zrcala locirala muža. No prije nego što je svojeg dragog oslobodila, Set ga je dograbio i sigurno ovaj put doista ubio, te za svaki slučaj raskomadao njegovo tijelo te komadiće porazbacao po cijelom Egiptu. Izida, međutim, nije odustajala. Plačući i naričući hodala je Egiptom i skupljala Ozirisove ostatke. U toj emisiji pomogla i sestra Neftis, božica grobnice i noći, ali i Setova žena. Zajedno su sestre našle skoro sve komadiće bivšeg faraona, sastavile ga te, pomoću Anubisa, boga mrtvih, oživjele Ozirisa na samo jednu noć. U toj jednoj noći koju su si uspjeli kupiti, Oziris i Izida su bili skupa, te je kraljica bogova ostala trudna. Kako je to uspjela, ne znam. I ne zbunjuje me činjenica da je provela strastvenu noć sa privremeno uskrsnulim mužem, već činjenica da je Ozirisu nedostajao samo jedan komad tijela koji su, nažalost, ribe pojele, no koji je bio instrumentalan pri pravljenju djece. Dobro, po mitu Izida je provela Robocop metodu nad manjkavim dijelom, te su tako mogli ostati trudni. Šalu na stranu, s obzirom da je cijeli ovaj dio priče služio starim Egipćanima kao objašnjenje za poplave Nila, te plodnosti zemlje, nije iznenađujuće da je takav eksplicitan fokus stavljen na taj dio Ozirisove anatomije. Nil je po predaji preplavio zbog Izidinih suza koje je lila dok je skupljala muža, a zemlja je bila plodna jer... da kužite. Oziris je nakon tog događaja otišao nazad u podzemlje gdje je nastavio vladati sada kao bog zagrobnog života. Posebno je bio važan u ritualu vaganja duše ljudi pri njihovoj smrti.
što ako želite mogu također obraditi, samo se izrazite u komentarima. Uglavnom, znajući da će Set pokušati ubiti njeno dijete, Izida se sakrila u močvari. Iako se u izvorima koje sam uspjela pročitati više ne spominje Neftis, pretpostavljam da je još bila sa sestrom i pomogla joj pri porodu, s obzirom da je kod Egipćana bila povezana i s tim činom, kao i sa zaštitom koja je Izidi u tom trenutku itekako trebala. Ubrzo je Ozirisova udovica rodila sina, Horusa, boga nebeskog svjetla, jer su njegove oči bile sunce i mjesec. Godinama su se sin i majka skrivali u močvari, a Horus se pripremao da osveti oca i zauzme svoje prijestolje. Čak ga je i sam Oziris posjetio te malo trenirao. Kada je konačno stasao, Horus se pojavio pred Setom i tako je krenuo sukob koji je trajao 80 godina. Bilo je tu bitaka, ratova, natjecanja, varanja i podmetanja. Horus je čak ostao bez oka, no zahvaljujući Totu, bogu mudrosti, dobio ga je nazad, iako oštećeno. Kroz ovaj dio priče su stari Egipćani objašnjavali zašto postoje mjesečeve mijene. Mnogi su bogovi u početku stajali na Horusovoj strani, no kada je mladi princ izgubio živce na majku jer je poštedjela Seta kada joj se našao na milosti, okrenuli su mu leđa. U cijelom sukobu nije pomoglo stajalište glavnog boga Ra, koji je smatrao da Horus nije spreman da bude kralj. Sada, što se tiče same kulminacije, bilo je dogovoreno da će se Set i Horus natjecati u rijeci vozeći kamene čamce. Horus je svoj čamac lukavo sastavio od drva, no obojao ga je da liči kao kamen, dok je Set otrgnuo vrh planine da posluži kao njegova barka. Kada je utrka krenula, Setova je barka odmah potonula, na što su ostali bogovi popucali od smijeha. Osramoćeni ljut, Set se preobrazio u nilskog konja i napao nečaka koji je odmah skočio u bitku. Horus bi dokrajčio Seta da ga ostali bogovi nisu zaustavili. Iako je Horus bio pobjednik, zbog njegove nagle čudi bilo je odlučeno da su nečak i stric izjednačeni. Uglavnom, kako je konačno Horus pobjedio Seta? Pa malo je komplicirano odgovoriti na to pitanje. Po jednom izvoru koji sam našla, bogovi su pisali u podzemlje Ozirisu i tražili njegovo mišljenje. On je naravno rekao da je Set ubojica, a ubojice ne bi smjele vladati. Kako bi pomogle pri odluci bogova, zvijezde Ozirisove saveznice su se spustile u podzemlje i ostavile svijet u mraku. Naravno, sa ovakvim stanjem bogovi su odlučili da je Horus pobjednik. Drugi je izvor, ovaj s Wikipedije, rekao da je nakon natjecanja na rijeci, čim mu je brod potonuo, Set priznao poraz i prepustio prijestolje Horusu. Postoji još jedan završetak koji sam našla na 3 različita mjesta, no ne znam kako ga ispričati, jer sadrži malo više eksplicitnih detalja nego sve ranije navedene stavke. Ok, mogu ga probati zbilja pojednostaviti. Set je odlučio pokazati svoju dominaciju nad Horusom tako da ga zavede. No nakon horizontalnog tanga te jedne glavice salate, Horus u stvari uspije nadvladati Seta. Ova se epizoda spominje i u ranije navedenim verzijama, samo što nije smještena na samom kraju priče. Poanta, koja god borba bila zadnja, Horus bude odabran kao zakoniti nasljednik te novi faraon, dok se Set ili povuče nazad u pustinju ili dobije vlast nad Gornjim Egiptom, što je također zanimljivo. Naime, da je Horus ubio Seta, bio bi isti kao i on i zapravo njegova vladavina ne bi bila pravična. Iako se Horus bori iz 2 razloga, osvete te prijestolja, mora odustati od jednog cilja kako bi postigao drugi. I to bi bio mit o Ozirisu. Ova je priča, znam, dosta uvrnuta iz našeg današnjeg pogleda, no starim je Egipćanima objašnjavala i označavala puno toga. Već sam navela značenje pridodano Izidinim suzama, Ozirisovom izgubljenom komadiću, uzroku mjesečevih mijena, no tu je još i opasnost od pustinje koja je prikazana kroz Setovo ubojstvo Ozirisa kao i njeno stalno prisutstvo kroz poštedu Setova života na samom kraju, te, najvažnije, samo značenje Horusa i Ozirisa u kontekstu egipatskih vladara. U starom Egiptu faraoni nisu bili samo kraljevi, već tjelesno oličenje bogova, konkretno Ozirisa i Horusa. Oziris je bio pokojni faraon, a Horus onaj novi koji sada vlada zemljom. Nama je to jako teško za razumjeti jer kod nas su vladari samo vladari, ljudi kao i mi. U ovoj priči jako važno i podzemlje koje mi povezujemo s negativnošću i zlom zbog kršćanskog utjecaja. Kod starih Egipćana, međutim, podzemlje nije imalo tako jake negativne konotacije. Ono je sadržavalo svoje opasnosti i strave, no nije samo po sebi bilo zlo. Eto, to bi bilo to za danas. Ako vam se video sviđao, stavite nam like, možda neki komentar i pretplatite se. Ja sam Petra od Dinamičnog Dua i jedino što još imam za reći jest hvala vam na gledanju i vidimo se sljedeći put.